uJesu mayethethelestayo wasifaka wasihlalisa ezweni lesethembiso. Manje uSathane uzama ukukhipha empela uNkulunkulu abeke kuyona. Roll up the sleeves, thathe we-put apart ukuthi weSathane akuyindawo. Oh labakha indawo uNkulunkulu ambizele kuyo akuyindawo. Shanda lokho seketela. Yes, from the times of John the Baptist, the kingdom of heaven has suffered violence. Making people in their violence. They take it by force. By force. You understand that you're getting Usmana to send pain. But Usatana got phone. You can be calling to Kuruguna and play over. But for 2019, what to make you we take it by force. In business army. In ministry army. Somebody shout hallelujah. I'll shout Jesus up.
Uyazela. Sibona kungena ilwane, sibona kungena amahasha, sibona kungena amadubu, sibona kungena amabhubethi, sibona kungena indlovu, sibona kungena onogwaja. Awubese sibona nofundo. Ingathi ngiyabona ichita ikithi futhi buthongo. Incapacity yabo gijima ngizofika phapha. You know why? Ngoba umnyango bawuvala uNoah, zonke izilwane zazingaphakathi. Into ebalulekile mhlobo wami akulona ijubane, i-direction. As long as you are headed in the right direction, slowly but sure. Slowly ngizofika kona. Uyothi umnyango uvalwa, sonke sisuke singaphakathi. Sonke singaphakathi uthi ngiqedile kanti uyaqeda. Number 1 ugijima kwilane yakho. 2 uyaqeda lento eqalile. Ngoba usifakada kayiqala into angayiqedanga. Ujoke yaqala yibo kuseqedile. Wena uqala nje kadena waqeda. Ngoba yena uyazi isiphetho eqaleni awukazi wanekhuluma naye. Umuntu uyasazi isiphetho sendaba yakho. Athutha uyayazi indlela engihambayo. Lento ukuthi siqale singaqedi the devil is a lie. Kulo 2019 uthi apostle akhuluma nawo wathi this is a season of honor. And as it is obonakala soyiqeda into esiqalile because there is a finishing anointing. Shando kosoto koshata. Shando koshata yakuna siqala singaqedi sinenda besimbi fomathi bona bathakathi sizonqeda imali. Sonqeda imali. Joma uNkulunkulu akasilethanga la uqala wasilethela ukuqeda. Yabathi ngemini lapho indoda yasekhela kwa uStephen aphana. Abantu babegijima. uStephen aphana egijima ehambile emazweni egijima. Uthiwa walimala. Wathi elimele ubethenjiwe izwe lakhe ukuthi hayi uzowina. Indlela anejubane hayi. Walimala. Wathi bonke abantu sebeqedile. Sebekumele bahambe. Bathi bababheka bemile kuma-grandstand. Babona kunomuntu. Wopikazi eqakeleni. Kodwa kuya kwi-finishing line. Abantu bemithi bamthatha bathi umuntu onjalo ugijima wopha ongadingi i-attention
yemedicine ugijima upha umuntu onjani uthi ayifika kwi-finish line wasemela phansi basebembuza bathi ubulimele mnyamani bathi ubulimele yini uthi ulimele kanje uqhubeke nokugijima wathi izwe lami alimthumelelanga la ukuzoqala lengithumelele ukuzoqala amazulu awasilethanga la ukuthi siqale asilethela ukuthi siqede onqalisa umsebenzi uzofesa empilweni yakhe ngoba kasoze asidele owasibekhala nayi nefikisa siyalwa siyagijima kulele lokugijima igrace ayilingani namaphutha awalingani kunephutha elingenziwa umuntu wegrace engalingani nephutha lenzile phela futhi ungalenza iphutha elithize omunye aphumelele ekwenzeni lo phutha umusa umumbozi uNkulunkulu amphakamisa omunye athoyenza uNkulunkulu amshayele impama ithi ngikhombise Maria nakufika ingelosi kuMaria ethi wena uzokhulelwa uthi Maria uzokwenzeka kanjani ngoba ngiyazi indoda awathiwa wayikhazela wanikeza ingaze ukuthi umoya uphezu kwakho uzokwehlela phezu kwakho the same angel ibeseke yafika kuZekhariya yathi kuZekhariya weZekhariya zoba nomntwana uzokuba kanjani ngoba ngimdala wavala umlomo ngoba kuthiwa leli phutha kulona le level yakho uMaria nje wena Zekhariya umpriest into ibuzayo kumele uyibuze into engabuza uMaria hayi wena ngoba ilevel yakho ayivume ukuthi wena ubuze intention usokubona uNkulunkulu usofundise naye uzobuza imibuzo yelevel yehamento oluphethe kulokugijima kunelevel yakho mama sengiqeda siyalwa siyagijima siyagijima uthi I have killed but the battle is about yonke into usathana yenza ufuna nje ubhedelele ngoba le yesithathu iyona ebaluleke ukudlula zona oh my God. Look, people are trying to I will share the confession. Isa ukuthi ngabe ngasekhuluma lethu ukho konke lokho uJobe salonke ngomlomo wakhe uNkulunkulu ukubhekile ukuthi uthini kunabantu abangashiya izinto kuyilele yabo uNkulunkulu ngabe lenkingi ngoba kunabantu asebone ifu lenkazimulo ongabele babuze into ethisi ngikhelile khona ngamanye amagama angishintshi confession yami ngenxa yezimo engidlula kuzo. You know what? Because in every situation in Apostle there are two things, a blessing or a lesson. And ngesinye isikhathi i-lesson ile ngengathi kwabanye abantu ebadleni lapha ejubile ngathi uNkulunkulu ukhuluma kuma-levels amathathu. Enye ye-level i-silence yokuqala uma ekhuluma nesimo sakho uthi usemkhunjini kuziyiphepha abese uyavuka dumele mthetho athi peace be still ukhuluma nesimo sakho akuyeke phakathi kwesibini aka-address afterwards. Number two, khona i-level la engakhulumi nesimo ekhuluma nayo ethi wena Lazaro uphuma la angizokhuluma nokufa ngizokhuluma nethuna futhi awukumthandazo
nazo ozoshintsha ithuna kulenze ipalace wena Lazaro phuma ethuneni. Amen. Yathi kunabantu bahlele emathuneni bayathandaza kanti usimala ukuthi ithuna ngeke lize libe ipalace wena Lazaro phuma. Bese kuba nesimo la ekhuluma ngesilence. Yabona uma ekhuluma ngesilence yakhe mayithula ngimthanda la ngoba mayithula ufuna ukufundisa wena nesimo sakho yini engayazi ngoba uke wathatha uDaniel wafaka emphandweni wezindlu uzangasho ukuthi usangakhulumela ebhubezi zangakhulumela uDaniel wayithulela ngizwe omunye umuntu wathi uNkulunkulu waqeda appetite ebhubezi belinayo appetite lithi babili abelanjisiwe amabhubezi kanti uNkulunkulu ufuna ukufundisa amabhubezi ukuthi laba akubona abadliwa amabhubezi uthi webhubezi noma ungana appetite ulambe lo ngeke usumuhle hayi basalwa uNkulunkulu wabayeke emlilweni ufuna ukufundisa umlilo uthi kubaningi obashisi kodwa hayi kunomlilo usipakade kuyekelile kuwo wena uyathandaza kanti uNkulunkulu ufuna ukufundisa umlilo uthi lo akashiswa imililo. Apostol eyinkinga seniqedile bathandekayo lelo usuku methu bamba umuntu oseduze kwakho ngesandla seniqedile nayi enye inkinga. Yes, where the problem is Jesus. The problem is uma ulahlekelwa ukho awu respond as we respond kuma situations. Now Jesus ephuma usezwe isiphambano Mark chapter 11 haba nabafundi bakhe lithi iBhayibheli wabona isihlahla somkhiwa sikude wayesesondela ethi wemkhiwa khona into engayithola lithi iBhayibheli wayesesiqalekisa kodwa uApostoli usizo kishushwa ukuthi mayikhulu lithi iBhayibheli uJesu waphendula isihlahla ukuthi khona isihlahla esiyishilo esingayazi esephendula wayesesiphendula ethi abophile kudla umuntu yaswa ngathi uJesu uthi ingathi hluleke mina ukudla angeke ngisaphila ngivumela umuntu edle lalela la because when asihlahla awubo uthi ubani wena ungitshela ngesizini yakho kodwa awubo uthi noma ayona isizini yekuthele kodwa ngeke ubone ukuthi ubani lo mphakathi wakho bese uresponda kwi-expectation yakho uthi Nkosi lalela uyakhumbula ukuthi wena ubone ubaba nithi ihlahla sebekhona ngikhona njengowe njengoba ubona nje nawe izithelo zingekho because ayona isizini yakho kodwa wena Nkosi unamandla okwenza noma lezithelo ezifunayo sikhiphe Satan isihlahla siresponda kwi-expectation not kwi-season. She responded with expectation of the master. I was wondering, see, you call, don't respond to Yena who expected me. High is impossible. Not in making a chair, but by Yena who expected me out of victory. By your tail, every talent, which simply means even if they are out of season, by your tail. Ukuthi Jesus qalekise lesihlahla sihlulwe induku kaAron induku kaAron iphakathi komphoko imunyiwe induku nje ingekho connected isusiwe esihlahleni
yathi ngena in the presence yaphela overnight. Manje uJesu uthi ingathi induku ka-Aaron ikwazi ukuresponda kwi-presence yakhe, kodwa wena ngimi phambi kwakho, wena number one usenazo impala, wena usayizwa imvula. Induku ka-Aaron ayizwa mvula, induku ka-Aaron ayikho esihlahleni, induku ka-Aaron induku nje, kodwa ngenxa yokuthi yangena ekhoneni yaprodusa. Wena unehlahla uney'mpala, kodwa you can't respond to my expectation. Kase ngibona ukuthi hayi kahle asikwazi ukuphila ngokukholwa. Uyazi ngibona kanti apostoli uthi make kathiwa khona abantu bekumele bapledge, they will always say month end. Uyazi why sithi month end? Yingoba asithembi uNkulunkulu, sithembe isalari. Ngoba ukuba besithemba uNkulunkulu besothi isizini yona ayivumi, kodwa uNkulunkulu le nto le efunakala uma ungabiphanganiswa yini awanasabanabizwa yini. Sidinga ukukholo bazalwane, sidinga ukukholo out of season. Sikhuluma into eyodwa. Omunye mhlawumbe angangibheka athi ukhuluma kamnandi, hayi indoda engakhuluma kanje ingawazi umlilo. Bazalwane, ngiyakwazi ukuthi ngilale emotweni, ngilale emotweni, ngibule ngivuke ngiye eJubilee ngishumayele engazi ukuthi ngilaleni. Lalela uyazi khona isizini ethi bayifika abantu bahlehla ingabophatheka abahlehliswa ukuthi abathanda, bahlehliswa ukuthi abathenjwanga uNkulunkulu nemesi. That is why Apostle Paul in the same chapter in verse 17 uthi Apostle Paul anayikhuluma athi bonke azame bami nami kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu oseduze uthi kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu mayema nawe ukulethela abantu, ngoba abantu benjeni yakho manje baselebrate i-success yakho abanamona ngayo. Number two, badila nemesi baqhubeke nokukuhlonipha ngoba banikezwe i-grace. Manje uNkulunkulu bonke abantu ababonayo ukuthi uma bengaba exposed ey'ntweni ey'thize bazolahlekelwa inhlonipho, uyabahlehlisa eduze kwakho ukwenzela ukuthi akini ukukholwa kwabo mabangase bakubona usemekweni ethize. Naye uJesu kulaba abawu-9 wathi bazalwa wathi hlalani, kulaba abathathu wathi lindani, ngoba ama-levels awafana, abanye bayahlaliswa abanye balindiswa. Kunezinto zabantu bokuhlala, kunezinto zabantu bokulinda. Ungabe ukhuluma izinto zabantu bokulinda ey'ntweni zabantu bokuhlala, ngoba abantu bokuhlala bazokulimaza ngoba bese athi asebabone nathi okay laba abokuhlala laba bokulinda, kodwa wangena kwi-level la angeke azabavumele nakulama-levels ukuthi besho wathi baba ukuthi ukuba bekuya lesithi akatshongo bemlaleli wakusho yena, ngoba mawusudlulile kulaba bama-levels sekhona i-level la kukhulunywa izinto ekumele ziziwe nguwe wedwa noNkulunkulu. That you alone and God can hear. Siyangena ukho in season and out of season. Just give me the evangelist when is something. Kishumayele kise nilibazisa madoda kisabuye endlini yohlala abantu manje uyazi ukuthi mhlambe you are so suicidal, so uthi uphuma uthi ngolo mali bazise enhloko into engapheli kuze kudlula amakhosikazi abantu ubaba abantu bazibabezela kanti abazi uthi njengoba unoxoxa into eningi nje
uzama nje ukukhipha into ethize uthi mhlambe mawungaya ekhaya ukule meko hleze bese ukuthi ubaba akasekho khona lezo zinto amafika kufikele khuleka yabona umuntu athi hawu ukhuluma into enje ngakhuluma kanjani wena we yokulinda futhi self-righteousness imposter uyazisha self-righteousness ile ukuthi umuntu mayengekho empekweni ingahlangene naye uyazi khona abantu abanjalo uma bangani babo behlule entweni bathi bahlaselekile umuntu okude nabo wathi uyabheda kodwa bathi uyabheda iyafana ngoba asijaja abantu ama-standards afanayo sibajaja ngokuthi baseduze kangakanani nathi amen kanti self-righteousness uyasenza I said in February bathi abantu bathanda vele ukuthi bathi I'm a humble man bayithanda ukusola abantu lona bathi hey humble man nguli bathi abantu indoda ethobile babuke ngithi angithobanga ngithotshisiwe awuyashoka ukuthi equal difference to be humble and to be humbled. I was humbled by God. Efuna ukukhumbuza ukuthi le ndlela ayihanjwa ngeyikhwepha ayihanjwa ngendlela ngokwazi kwakho le ndlela ihanjwa ngomusa le ndlela ihanjwa ngesihawu le ndlela igcina ngokuthula ilwa ukulokuhle gijima uqede ibanga phina ukholo ukholo sebefikile kunala befuna liye khona bathi lento kamfundisi wami ayisebenzi yazi ukuthi in fire Jesus fire khona esimazi uzokunikeza into esheshayo bese ubhina ukhona bathi ekhaya umndeni wakho bathi kade uthandaza lo Jesu wakho ake siye emsamo bese ukhuluma ukuthi umsamo wami useKalvari mina nganikeza ubufakazi impostoli sesiqhele nganikeza ubufakazi bosisi wami wathi izimali zakhe izibanjiwe wangifonela wathi mntana sekhaya cela ungithandaze izimali ziphume ngathandaza zaphuma ngathi ngifonela umfana sekhaya ngeza umfana sekhathi yami bengisekhaya ngithi bekunani uthi bekumfini ngithi wani uthi bengibonga ngithi ngibongwani wathi bebongaba phansi usisiphile bebongaba phansi izimali ziphumile ucela phezulu ubongwa phansi ucela phezulu ubongwa phansi uthe mayiqeda ukubonga phansi nemali yalangazela ukuya la ibongekho khona umshwashi uyangizwa mhlobo uthe mayiqeda ukubonga nje phansi imali yayisethi nami nginaso isifiso sokuya la ubonge khona yashona la ebonge khona wathi usisefonele ekhaya ethi mnasekhaya cela ungisize nazi izimali ishabala ngasekithi enhlizweni imali yala ubonga khona ngoba abantu abakwazi ukubuyisa endaweni abangekho kuyo mawubonga phansi nezinto zenza njani ngoba abaphansi banjani kodwa bafuna izinto zakho ziye phezulu phakamisela amehlo wakho ezintabe usizo lwakho luvela phina usizo lwethu luvela kuJehova nokuzikanishwa nokosela ongalali oyenza umhlaba nezulu ila sibonga khona sekile ukholo lwethu kunabantu story bakithi thina esikholwayo abacabanga ukuthi sidukile abasalinde ukuthi ngelinye ilanga sokuye sithi ayikho lendlela badiphendele kuwe lalela futhi ungayithathi imali uthi mina ngiyi ngeke ukhambise imali ngoba lalela imali is not a paper, it's a spirit that represents you. So mawuthatha imali yakho
altari bebiza igama lakho. Vala amaphupho bayozokuthanda. Awavala mina amaphupho. I was the first one apostle to be born again ekhaya. Namhlanje abantu basekhaya bakhonza ibranch laseJubilee eBethlehem. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi ngikholelwa. Someone is depending on your obedience. Kalagis phalangisa lezi koshanda barakatis. Kalagis pulilo komo shtelebas. Kina sika Zion, let's raise our voice to the Lord. Sibreda konde brosalikas. Let's raise our voice to Jehovah. Nakushele naka. Avec izwi batali mpongolosa ngene lekhonela. Rande kristile brando kostele brasoke. Ile baka sakana bosaka sokale ulo mufe. Sokila. Ukhonele. Shele baba shekete nebo shikaba. Lobadome tule. Impedulo yoniko. Shele boko shata mandala basaka. Asame mabizena. Rika mando sheke mando bobos.